okushaba kwaba kwebembirwe mu abeegi ba Rwebishuru Primary School ab'ekibiina kya Boys and Girls Brigade aba bana basiima okwegita ha kibiina eki. Omukushaba oku Reverend Milton Twehe okuruga ha bureberezi bwa ruharo kandi orukurire kushuganisa abakozi b'obureberezi bwona omu kuburira kwe yashaba Eminyeeto kwekundira omu busigazi bwabo bakakora ebishemiire. Iwe kuseo otichizo omuntu wena kagaya Eminyeeto bwawe ibe bana banje baheza kuzogaza boyge ibe Eminyeeto we yukurebe yanetera bana ibe bana mabakore cyo kuba ecyamaru katshoberaje onyankore omuntu muno. Reverend Twehe nagira ngo bwahate Eminyeeto eri kukira obwingi amaka gabo gafira habo kugira ngo bakaze mu bikorwa bitashemire ahari kushabira ngo bagume bari abashemire. Ibe bana batenda kukanwa mukabaki ekigendererwa kya Boys and Girls Brigade nokurangwa abana bakura barije bine emico mirungi no baba abebembezi ba nyensya cyo kubandi mu Boys and Girls Brigade n'ekibiina kirungi shemerire twena ko kuturyaha impurira jabo kujanja mu kibiina ekyo sabo kuba nicengesa adushikina nashemerera munonga jana joininge cy'kibiina jegese mico mirungi kandi hona hina abandi abayegita ha kibiina eki. Umuganda makuru abakazi bahabura ko urubera abashija babo babone kugira amakamarungi nyensya kare okuhabura kwahebwayo haba hari okuze kiro kya Mothers Union na kanisa ya Rwaka kwenda Church of Uganda mu Kabuyanda kandi RDC wa Rwanda nwe yabari mu buruzi mukuru w'izoberi. Okwejeso kwahindura bingi kandi okurigirira mu buruzi w'ekanisa egi ebigambo ebyijombwire burungi. Bigambo bya madamu with RDC ebiyagamba noreba abakristayo bingi bakira abakristayo bajunwa abingi nangwa enjiri turagiburira baje ngo nibyo ababulizi bagamba ako bacyara bakwatwaho twagamba hakoroba bayikiriza kandi bahiga okugira ngo bamanye ngo n'abacyara kandi abashija no mutwe koko bari go mutwe gwekanisa. Gashakwa Ruth Nwamanya na Good Fatuma.